Taj duh je usmrtio tog starog čovjeka. U tom duhu postoji pobjeda nad starim čovjekom. Braći i sestre, mi to sad imamo i to je kvalifikacija za naše spasenje. Znači nije kvalifikacija za naše spasenje naša djela, šta smo radili, koliko smo bili religiozni. Ne, jer smo čitali one tekstove, jer smo čitali, uživamo u Božjem zakonu, ali ima nešto što me nadječava. Znači nije dovoljno biti religiozan, treba ti Hristov duh da bi se tvoja priroda promijenila, da bi bio kvalifikovan za nebo. O tome se radi, da ne bi ostao sa tom neprijateljskom prirodom. Jer ako ostaneš sa tom neprijateljskom prirodom, morat ćeš da umreš. Nisi kvalifikovan za nebo. To je bezbožničko stanje. Braći i sestre, ja znam da zvuči surovo, ali vjerujte mi, religiozni ljudi Hristovog vremena na kraju su ubili Sina Božije. Ko bi rekao da će ti ljudi doći do te surovosti? Vjerujte mi, sve je to moguće ako se ne primi Hristov duh. Prosto je tako. Još jedan tekst, to je posljednji tekst, braći i sestre, za ovu prezentaciju, 2. Korinćanima 5:14, jer Hristova ljubav nas pokreće, jer smo zaključili ovo. Jedan čovjek je umro za sve, pa su tako svi umrli. Kako je moguće ovo, braći i sestre? Jednostavno, Hrist je usmrtio starog čovjeka. Došao u taj položaj na krstu Golgote, nadjačao ga je, odupro mu se, nije mu odgovorio na njegove želje, umro je poslušan Bogu. Tako je stari čovjek usmrćen. I sad, svi oni koji prime Hrista su umrli starom čovjeku, umrli grijehu, umrli sebi. Imaju to iskustvo u sebi kad je Hrist došao u njih. To znači jedan čovjek umro za sve, tako su svi umrli. Sad, ima druga stvar, da ćete vi tu smrt starog čovjeka održavati kroz život, to je drugo pitanje, o tome ćemo govoriti sutra, ali ti imaš iskustvo u sebi, a to je usmrćivanje starog čovjeka. Ti si jači od starog čovjeka, grijeh više nije nad tobom, gospodar. Sad ti možda biraš Hrista, ali ne zaboravite, braći i sestre, ta smrt starom čovjeku se nalazi u Hristu, ne u nama, što znači da kad primimo Hrista, zaista mi možemo da biramo Hrista. Međutim, da bismo živjeli ispravan život, na slavu Bogu, da bismo živjeli život novog čovjeka, ne starog čovjeka, mi moramo se vežemo za Hrista. Zašto? Zato što samo ako si vezan za Hrista, taj stari čovjek će biti održavan mrtvim. Jer je stari čovjek usmrćen u Hristu, nismo ga mi usmrtili. I zato sve to zavisi od Hrista, braći i sestre, nezavisno od Hrista. Ali to ne veze sa spasenjem, kako ćemo mi dalje živjeti. Spasenje je da ti primiš Hrista, se tvoja priroda promijeni, ti si spašen, ti si postao Božje dijete. Jednostavno to je dar Božji koji se prima kroz vjeru. Ali ovo, kako ćeš, na koji način, u kojoj mjeri održavati starog čovjeka mrtvim, to je za slavu Bogu, za privlačenje drugih Bogu, da se ubrza, da kažem, tok zemaljske istorije, da što prije Hrist dođe. Međutim, to je mnogo važno. Mi vjerujemo da živimo u vremenu kad nije još puno ostalo, braći i sestre, da Hrist dođe. Zato vjerujem da stari čovjek mora biti uvijek mrtav, moramo ga održavati mrtvim da bi se obnavljali, da bi rasli u vjeri, da bi bili duhovni, da bi drugi mogli da vide taj ljubki Hristov karakter u nama. Eto, pozivam vas da proučavate ove teme, naročito vas pred kojima predstoji, da kažem, to krštenje i primanje Hrista u život.